Kamaulam Presbyterian Secondary School kalayo ban penkup Burom yaki Khynnah Skul kibala pas paha haga exam Sslc nin kasngi ka khanriu tarik ujemang arhajar penriu. Kat kumbala pau baka skul kalayo yaka percentage ka bakandai penriu ha ka baki Khynnah Skul kibala yale yaka exam kiladon arbusan ngut bat kibala pas kilong arbusau ngut bat nriu ngut kibala yo yaka distinction. Kani ka jing penkup Burom kalong harengkat ke Gospel Mission Society neji Mpss Shillong kabalaya don rengkat lang bat kinong hikai ki Khynnah Skul LP bat UP nalor kata ki kemi ki kpa kinong yalam jong ador bar shnong bat kiwe. Habas sedang ka program layo ka jinglam khamat da ka babu ha ka jing duai na headmistress ka skul ikong Rikentisha El Thongni bat buat balayalam ya ka program da uba EP Kharbhi retired IAS officer la pule ya ka ktin ublay na Khynnah Skul Elizavian Lamare bat layo ka jing duai na ino hikai ka skul Mpss Piralin Kharkongor. Bat layo ru ka jing priang Burom na Mrs. Marwen ibadai ru General Secretary jong ka Gospel Mission Society Shillong layo ru ka jing syat bat ka jing ruai na ki Khynnah Skul bat ka jing kren na urang ba shnong uba ngen butep bat hadin layo ka jing penkup Burom ya ki ar besangut ki Khynnah Skul ki balapas baha. Layo ru ka jing kren na Khynnah Skul i balapas baha i Olivia Warjri. Nalor kini ki program ka bakhadu layo ka jing plia ka kamra ying skul ka bala ais ngubha dai Dr. Joy Lengwa bat ki bahing jong i bat balawan ban pli dai Mary Bamon Lengwa ibadai retired Joint Director School Education and Literacy. Khadu la penuai ya kani ka program da ka balabu ha ka jing duai na utemen basan ka balang Presbyterian Jayau UWB Sanglin. Lapau ka senengga kentu bat ai ka Burom sya ublay lengba ka jing yalam ka jong u bat ka phang pedeng ka bala kedau hakani ka program ka long bala besut na ka ketin jong ublay ka kitab samshis pa arpulai khot balai utrai ulale ya ki eki bakrau yangi ngi ya kemen ken ki jong ikin ko mela slow ha shibun kin ko try kini ki baro na mangi dang scam kin ko try mela ublay jong i uba pensanya eki bor jong mari kin ko try ublay jong no. Sada yo sispa ngam tip tang yo kedai persen rukat ni. Da yo sispa ling atai penyam usnyang mo. Ai ngo you play ba kedai ke kemudian Burom yo hadu kat ni utrai layarap yangi. Hadu kat ni thus far the Lord has helped us. Burom bertemu ke jingero ni ai blay berkalong ke ke besnok tenar berkat habangi ayu shani kong yo blay habangi kubur ki kamba ke blay ule haba kene galing khatre jo ka maulam ni kenmau layat isnam ipor rei menta ki yogi ya kani hadu bangi wan dengan Gospel Mission Society ni kendit ben yogi sokong bapoi siya kaway ka jaka sokong bapoi siya kaway ka program nega general meeting agad nga ski about kawan na Gospel Mission Society kinsa yo banya syong sipit lang jong kinsa yo ban bo ha ka record ya kani ke kabala ja ka nga ski pada ka disong sarong ni ong ka school ni ya mau jam juga school. Done great thing for us and we are glad. Kajing pule ke babila bansyam na kitab sam nang kabachis pa apon riu khat kabalai. Utrai ulale ya ki ki bakrau yang ni ya kemen keng. Amen. Dekat jangka Mpss ki play poi ha kene kapor. Ya lamni kene kapor atrai ke belong kasni jangka jing pengko Burom ya ki Khynnah Kibariyo pendan Burom yang ni ke skul sedang nangnu nama di kapan kong ngasno ndakan kapan ada pediang namar pila pediang lupahi kinong hikai ki Khynnah ke skul kila pediang semua pakai jing krek jong pi baru khot dah ka benda kan ke function long lupa ka jing pediang jong pi yang ni hindrai namar kade karukom ngamla kanda mention ba ngilong kum ka skul ni priang ngilong ku pangilong ni rasan ka kum pangilong kadai na makajing penla lagi first division second division te sasisian kum ka bangin sedang ka program ko EP bangin tapti kini ki aku sawat bagi Wanrah ka juga man Saturday dia akan ni kapor na tempat dia Mpss ba indak dekat bangang dia de ngin khot ha kan ni kapor ngapa banyak
bagi dang riwat ki bayo igi distinction in touch raya ki ma han riwat ki bayo ya ka distinction pias na wa kanuwa riwat te ha na ka po ba nga slow ha ban kon ya ikong Mary Bamban Lingwa ibawan na do shilong ban peyengin man ini ide I balasyong tag kum I joint director jong ka disen ma te ngia tapti I sa kisia bahkan ina ko na sa ban ya ida mo shisha konsden ibayo distinction ha ba khasi ba kahan education ida mo shisha idahon shisha komsdel ipi dalin kongkla kinyaman hawe ma in akasi distinction Olivia Wardri near kasi distinction Sylvia Kongan kasi distinction Ratlang komsdel kasi distinction but no Ramon Kongpai kasi distinction kang inyatap ti jamwan yang ini present jadi lebih gift, mana tak sejam. Ini yang kita cuma dibayar apa first, the second with distinction. Kini kibala one menta bashim na distinction award kinuman shu kinwan tang gitu kibanshim ya ka give man Sylvia Ralang Loraman Lunika Kongtani Bethelda Kongkram Bahonlang Kongsdian Shatina Kharplai Sobabanwan iwe deniwe Paulang Basuklang Rostalin Brilan namde Rikomla Stewart Yotling Riscam Songbalin Kena semua papan kot ya irang basnong do maulang Bainwan bansa muslim pai Kena subha kini kinya thapti kena bade baro Saya akan juga ponu ngan khatlang ya kini baru sangun Marbiang Dor Kongno Sebok Kongtani Memorina Kongkrom Shalinda Kongtani but briefly Kongji sobat bungan cakman bakal ketika por mas mau haban khat ya itu men basan WB sanglin bain sam ya kini kigir setikna Dia akan so ini dia tap tiket.
Then hadir unyus sentio haba upu de balai batong ba ai man kasiam de bangi shubrat usambai de bangi shu bet lamber usambai ndai te pi kum ki khna pilongkum tau sambai jong tau sentio la bet de pi hakani ka skol ba pen pu te ya kan ko jing pu jong pi la ya rap ban ai de kina hikai de ki me ki pa ki jong pi de ki polok ki jong pi de ki hinman ki jong pi de pi wa jupen nang sap wa nam long kum tu sentio ubla julap na ne ubla syak kentat na en lai long kum tu sentio uba pu nama pi tenan em sentio uba pu de pi pet ba itena dai upen mi ru ya ka jing ubi ka jong u de pi ru long kum ta ki khna ki ben mi ki jing ubi ki jong pi ba ki ba pu ba ki be ki nyok ben ya ro nda bi i sentio bi itena pi ju kai bet pi ju ya ro em de ai ba piru pelakon tau sentio babarok kinyoro epi kinyo ben mat kinyo ben nyok sngow kata ka jing ubi ki jong pi ba pen pu komba kala ong kan ka tien ba lies a dream carefully barok khai hapar ba bet yu sentio ki ju thumu bet bo tu sentio en pu te kom ta kom jo piru haba kinai ka ki bet epi ki kai pi kidan ka jing thumu pi pen pu pinda kidan ka kata ka dream te piru nda pila po ipi lala bani I bha bat pilong ki itnat ki belong beautiful takada long ki ba itnat ki kina baro nga I men siam kumong ong quita winner never quit and quitter never win the long kita ki winner what you quit but kum juru kini ki bisong kelas lang bat nga sin biang I play kino hikai I play pi baro yang hangni makaliang jong I men jonga I Dr. Joy Lingwa rengkat badi kurim jong I Dr. F. Rani. Na kaliang jong ki mga ngayang hangni ban pli kini ki classroom ya kabla ais ngo baha de I men jong akum kadak jong kejing pensa kan mau bat kejing Burom. Ya ki long kemi ki jong I ki ba lalet ngo Sslc bat I me jong ru I badang don do menta kini kilong kemi nakajat lingwa bat rengkat ru kilong kapa jong I ki belalet ngo Sslc kibala ya trace hem mat ka jing it ya nakabenta kini ka Skul hamaulam bat kumjo ru ya ka Gospel Mission Society hi barok away ngapli kani da ka jing ku kerdo ba ublay unang don rekat bat ka Skul hi barok away bakanang ya kiyo syapkang bat kumjo ru ya ka Gospel Mission Society bakanang la ban ra ya kalama jong utrai kat bagi singi kipor kinang wat. This extension of the school building was donated by the Lingwa family, Jayao Langsling Shalong, in memory of all their family members who loved, prayed, and supported the Gospel Mission Society. Iwan pathajan jong me ka jan me jong ne ka si ya ka ban ai mu ya me namar ke jing don kat ka ba me ma don kat bar ni kun ka Skul hang ne hamaulam ya ka ba ki program maro na do ka ba sedang ila